Ruth chapter 1 verse 1 to 4. Lord said to sis ungasulu kuJesu mzalwane wami. Oh Jesu. Ruth chapter 1 verse 1 to 4. Bese siyathandaza nje base. Ngathi yaRuth sesihloko sekuqala. Phasa sihloko lesithi Elimeleki nomuntu wakhe uthuthela kaMowabi. Verse 1. Kathele live sabuswa likhulu. Kwase kwaba nendlala lenkulu eveni. Leli ndvodza yakaJuda leyahlala eBethlehema yahamba nemkayo nemadodzana ayo lamabili yayawuhlala eveni lakaMowabi. Libito lalendvodza kwakungu-Elimeleki, umkayo kunguNawomi, emadodzana ayo kunguMahaloni naKiliyoni. Babe besive sema-Efratha eBethlehema yakaJuda. Bafike bacaba bahlala kulo leliveli lakaMowabi. Elimeleki indvodza yaNawomi wafa. Nawomi wasala nalamadodzane akhe lamabili. Lamadodzane ateka abafati bakaMowabi. Libito lomunye umfati kwakungu-Opha, lomunye kunguRuthe. Bahlala lapho iminyaka engaba 10. Qhubeka mawuthele 5. La surface kube khona ukuthi bayalena bayafike bane bafati emadodzana nabo 10 years akunandodzana. Verse 5. Ubevele ekulahlekeni kwakho angeke uze utale lutho. Amen. Bomahaloni naKiliyoni bobabili bafa. Nawomi wasala ngenandvodza ade nemadodzana. Thandazele manje Nikuphila emphefumulweni wethu. Nanamuhla uNkulunkulu lingemadvodza lasicondzisako babe. Lingumlilo lokucothula uNkulunkulu wethu. Siyalukela babe wethu lengcwele. Njengokusiphakela kwakho uNkulunkulu wena losatiko Nkosi. Wathi suka nehlala kwethu uNkulunkulu ingandimbilini yethu kubunjwa kwayo. Yatiwa nguwe Nkosi. Kungako babe usiphakela the right stuff for God at the right time Jehovah. Siyabonga ke babe wethu lengcwele nanamuhla Nkosi sawa. Aliwe babe njengemvula silemukele bonke njengemhlabathi. Lithi livilapho ngeke kwenteke Nkosi imvula yakho ine. Kodwa umhlabathi ushiye solonjalo babe ngalo Nkosi faka moya wakho kithi ugcwale babe uphuphume. Awusende Nkosi siphenduke kabusha uNkulunkulu. Sifune ubuso bakho babe wethu lengcwele. Sibalekele kuwe uNkulunkulu njengencaba lelungile. Babe wethu lanamandla alisake livilapha lisebenze babe wethu. Alisende Nkosi silihlolisise bese siyabona babe kungcola kwethu sibone nekulahleka kwethu. Bese liyasibuyisela uNkulunkulu kuwe lo mqalisi nemphelelisi wokuphila kwethu. Babe wethu lengcwele namkhana wakho Nkosi. Asalapha uNkulunkulu khuluma ngaye babe insando yakho. Indlebe lethu Nkosi tilungele kuva wena. Inhliziyo lethu Nkosi tilungele kuphatha imfihlakalo yakho Nkosi. Sehlule uNkulunkulu. Yonke imimoya babe lebe ingaphakama ifune babe kusiphazamise eveni lakho. Siyamelana nayo ngegama likaJesu. Siyalapho sivaleka indlebe sivale imimoya levela eseni uNkulunkulu. Siyala nalo futhi babe ukuthi lingadliwa inyoni elithunyelwa kulomubi babe wethu. Kunaloko Nkosi silinika indzawo enhliziyweni yethu. Alingene Nkosi liphume babe lifake imphansi uNkulunkulu likhule lithelele ithelo. Umhlaba wonke udle kuyo babe wethu lengcwele. Ngoba wena uNkulunkulu lo wenethisako lithelele lapho imvula yakho inisa ngisho labangakwadi uNkulunkulu. uNkulunkulu lophanako siphe Nkosi namhla moya wakho. Mase ukuyela Nkosi ngaphandle kwakhe singcono silitelelide babe siyabonga uNkulunkulu. Kuthi sibekicelo lethu atatiwe nguwe ngemthandazo nangekunxosa nangekubonga. Siyabonga ledwala lethu mana njalo thawele baqhawe. Ngegama likaJesu Kristu. Amen and amen. Hallelujah. Sufficient bazalwane sibuka indzaba Elimeleki nemkakhe Nawomi bantwana bakhe madodzana akhe so madodzana akhe bekaMagisi. La madodzana nakafa kuthiwa afa
anebafati babili labafati madodana anebafati abathole vela kaMowabi. Kusho ukuthi lokwenteka kuthiwa kwaba nendlala enkulu eBethlehem. Legama lethi Bethlehem alisho the house of bread noma idolobha lesinkwa. In other words, spiritually lisho ukuthi likhuluma about the presence of God. So kuthiwa ke lokwenteka kule live lebebakulo bafika indlala enkulu. Wa-Israyeli akhona kwenteka lethinto. Indlala ka-Israyeli nakayivumela uNkulunkulu ukuthi ibe khona kuthiwa it was a sign yokuthi Israel somhlukukile. So lokwenteka la sithola ukuthi elimele uthatha umfati wakhe uthatha bafana bakhe ababili ubayisa kulelinye live la kaMowabi ke bazalwane bekamakhondo kaNkulunkulu. Ngoba indlala bazalwane iyakuthatha enzaweni uNkulunkulu labeke kuyo iyokubeka enzaweni uNkulunkulu langafuni ukuthi uye la kuyo. Sithola ukuthi uma baya kaMowabi bazalwane sitawukhumbula ukuthi umlando uyasitshela ukuthi sive sakaMowabi nawufunza incwadi yaGenesis chapter 19 funza ku verse 30 kalethu siyathola ukuthi ngesikhathi Lot umfati wakhe saguquke waba isijuli saSawoti waphuma Lot waphuma nemadodakazi akhe lamabili. Now kuthiwa akhuluma obabili athi lamadodakazi lenzana nalencane sitawena njani ngoba la sikhona emhumeni noma emkhetheni kude idvodza lesitawulala nayo bese sikhona ukuthi sibe nebantwana tokwanza umliba wakaLoti. Ukubona ukuthi Loti ufika kwakhe khona lapha Jesu mayimuntu lesiyabonga. Loti ufika kwakhe eGomora naSodoma naye wakhishwa ukuthi kwacabane babelusi bakhe bacabana nebelusi ba-Abrahama. Wathi ke Abrahama akukuhle ukuthi thina njengebazalwane singacabana khetha. Nengeke bazalwane. Lokusho ukuthi kuyaqhubeka kuba sithelo lesini kucale kuLoti. Loti nakaphuma bantu bakhe ulele nabo emgodini bathi sitawenda njani ngoba ngasikhona khona kude emadvodza. Gazi Loti kuyatiwa nalokuthi naye beka kude kwakheni iwayini nalabantwana asabafundzisile baliphisa liwayini base bayakhuluma bathi ke kungcono ukuthi ke usho ukuthi ukhuluma ntekama kungcono ukuthi ke nase simnatsisile babe bese silala naye atokhona ukuthi babe asakhele umliba lombili siba nebangani kuthi wayangena lenzala yalala naye yaqala sive sakaMowabi yangena yesibili yaqala sive sema-Amoni. Inkosi yesibusise uyayithola lenzaba ngoba lesive lesi bazalwane lesive lesamelana naye Israyeli. Uma ufunza incwadi yaNumbers chapter 25 verse 1 and 3 uyayithola lenzaba nakhona umlando wayo ukuthi lesive sakaMowabi nesaka-Amoni sive lesasihostile kangakanani sasibe umhlame sinesibhuku lesifulawele. Lana kukhulunywa ngesive semaMowabi kuphela. Ukhumbule ukuthi bantwana baka-Israyeli ngesikhathi masikhuluma ngaNumbers chapter 25 ngesikhathi basaya eKhenani ukhumbule ukuthi inkosi yakaMowabi lokuthiwa uBhalaki ngeke yathuma uBhalamu ukuthi ahamba ayoqalekisa Israyeli. Laba yakhona labaya esiveni lesiqalekiswe uNkulunkulu. Ukhamosteli bantu baseke baya esiveni lesiqalekiswe uNkulunkulu usiqalekisekani uNkulunkulu lesive kanti siyakhamba siyavela entabelweni yakho Nkosi through umshana wa-Abrahama long Lord. It is because Balak wathuma Balaam wathi Balaam qalekisa Israyeli wala Balaam wathi namqalekisa kanjani lokhu soNkulunkulu. Sofuna ukuthi sihambe kanye kuthi ngubani Mowabi sive sakaMowabi la bagijimela khona bagijimela esiveni
lesingamkhoni uNkulunkulu. Now sitshela ukuthi kuyababo lapha evela kamoya wabo bafike bahlala sikhathi lesingama 10 years. Kanti la kulo verse 1 lithi nabaphuma le bazi bayohlala. Sathane bazalwane uyabasusa abazalwane abasuse nesithunge bathi asengithi ngawuphindze ngilungise. Khumbula phela mawufunda incwadi yaJudges sitshela ukuthi kulimala kaSamson wathi Samson nginakwenda njengasemihleni. Endleleni yekhona uNkulunkulu ungathi shaya thini mushumayela ube nemandla but uma ungayikhweteli lento leyo ayinawukhula utawusinga khona. Utawusinga khona kuba libeka but ube sewuthiphambanisa thina uNkulunkulu. Hamba uyobuta kulendvodza naye labayibona boPriscilla noAquila lelisidla uNkulunkulu yayilibeka but yaseyiphambanisa lidla uNkulunkulu yayingathi ngalokunzulu ngemibhalo yayathi ngempaphathiso waJohane. Bazalwane lana kuyabika ukuthi nasisinzisiwe sihlale in the presence of the Father. Sihlale in the presence of the Lord ekhaya. Sihlale emisebenzini mawungena emotini wakho uthi nawuyishayela uthi umkhulu yesabeka. Le moto mosayishayelwe nguwe. Ungahambi nesigada uthi nesigada nanisibuka lesi batawubona ukuthi ngini because lapho utawuhamba instead ahambe kusuka wena. Uhambe nemoto. Sitshela ukuthi lana baphuma baphelele bangufo. But nabafika la bathi sayohlala khona kwesikhatshana because Israel uma lahlela kaNkulunkulu imibhalo ithi kwakungenxa yokuthi usokile ekumkhondeni uNkulunkulu. Wase kuthi ngoba bazalwane lana sibona indzaba ye-faith, indzaba yaka-spiritual, sibona indzaba ye-prosperity njengokukhutha ngayo uNkulunkulu. Lana bebalandela i-prosperity. I-prosperity isikhathi esiningi iyabulala but i-faith in the Lord ithi la bebekhona uNkulunkulu hlala ngeke kuhlale kunjalo. Yes Lord. My God. Kuliqiniso ukuthi iBhayibheli lisitshela ukuthi nabafika le bafike bahlala wafa emveleni. Bafa lamadoda. Kuyamangalisa ngoba Ruth inkosi yami yathi kuyamangalisa. Kuyamangalisa ngoba Ruth nasalala naBoaz ngale chapter 3-4 nasamthethe so uyaqala kanjani. Why akuyotala because besasenza wena efanele. Angeke utale enzaweni approve uNkulunkulu. Angeke uNkulunkulu akakhona ukukhondeka netithiko. Lamobabi kwakukhona umoloki oashera. Ekamele Mose. iBhayibheli lisitshela ukuthi weva nawo emva kwesikhathi. Safile nomntwana wekuqala nowesibili. Weva ukuthi uNkulunkulu sophinde wabusisile eBethlehem. Kuthiwa bafika ingilosi. Yaphinde yabuyisela khona bakhe. Yamzanga Nawomi. Ngoba Nawomi nakafika bambona basayikhona. Yes bonakala ngasewugugile but uNawomi lo. Lithi iBhayibheli bathi awuwe Nawomi wathi ningasambithi leyo. Nahamba ngiphelele basemuyangishezi. Hallelujah. Waphuma kuNkulunkulu utawuphuma uphelele nawubuya utawubuya utawuwinishezi. Okutakithi saphuma sawe endleleni sabuya sesitemapha. Awende ukuphelele. Wahamba. Now yesitshela indaba uNkulunkulu yafika ingilosi ngoba ingilosi ubesokayithuma uNkulunkulu in the form of the Holy Spirit. Athi nala ukhona khona noma ngabe bonile kakhulu kodwa khona uthando lwakho nabathethelela bonke baphinde babike ngebantwana babo. Yabashela ingilosi Nawomi yathi seyende njalo inkosi akunenzanga kusebhethlehem yethu bathi sekunjalo eBethlehem lawa kalela khona uyabike ekhaya. Lithi iBhayibheli wamjabulisa Nawomi lokho kuthi ngifelelwa nabangafela mbako abami bathi kufanele ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya kusekhaya. Ngakutshela ukuthi inkosi ngembeka kubili
ukuthi mfundisi wangisebenzisa ngaphelele. Makafika Naomi bayamnikela bayajabula uthi ningangijabuleli. Ngaphuma ngiphelele lapha nyalo semia sakele ngibika mamala. Isitshela iBhayibheli ukuthi lamantombazane amabili kwazi usibeka umbona lendlu nakahlala nawo kwazi bekathandaza nawo asi lamanto ngoba mawufunda leli ndabulu nawufika ku verse 9 lisithi lankulunkulu asibasi labo malukatane hamba nathi wathi yena ningahambi na mina sengumzala nengikhona nokuthi nginganike amadoda noma bekunento engangithole kumendo lapho sesibamba ukuthi sibamba nakhona ukuthi lapha wakugcwele kungakholwa uma kunayo yabona ngena wathi sesiba i-unbelief labuye sibona ukuthi wayengumzalo lesagcwele wangekubona. Can with God there's nothing that is impossible. What is impossible with men it is possible with God. But isiba nakhuluma ukhuluma nazo labantu abamakoti uthi ngeke kwendeke noma kungenza ningakhona ukubamela abantwana base bakhule babe bese banele abafana ukhuluma into laNkulunkulu lekulula kakhulu kuye bambe ukuthi akusana watshela Abraham wathena sana ukuthi wena sana utaba nemntwana Abraham utaba nemntwana emzaleni wafika kungakholwa but uNkulunkulu live lakho uyahlonipha noma ungeke wakholwa wena. iBhayibheli isitshela ukuthi wase uthi nakhuluma lapho wathi jikani nemakhaya enu uNkulunkulu akaneke umusa hambani niyokhonza boNkulunkulu benu. Go and worship your gods. Ngoba leka omowabi kwakukhona tithiko kwakukhona ama-idols. iBhayibheli isitshela ukuthi bahamba naye umgama but basahamba naye umgama waphinde wayiphinza lenzalo wasijikana ithi iBhayibheli wase uyajika nakajika ithi iBhayibheli wasala Ruth wathi Ruth mina noma ungancengi ngoba kude lokuguqule bazalwane asithi ngumema nasesisuke khona sakhakela waphuma nje sibayeni wanzinza kuze yakani ngathathu kunenkinga uNkulunkulu lakhe ivimbile enyalo lababuza abantu uswela ngani usho unekweneti usho uhlupheka but uNkulunkulu uvimbele abantu abapheka lo bakwenetabo uyathi ukuthi in the right time udabafadala bayalisabamisile ubamise ebheni waphuma la emthini wesinkwa waphuma in the presence but utawuthelela utawubona bosherifu ubona bameli lebe bangekho uvukela lo mkhosiwe lokuthula lapho seyimaster 900 because asitshela ukuthi babulawa yini asitshela ukuthi babulawa yini lendoda asitshela ukuthi babulawa yini abantu abakhe ababili amadodzana iBhayibheli isitshela ukuthi nakajika la ujika sewude indoda ujika sewude madodzana ude uzobathi kulo yiko lokubisa uNawomi ukuthi bangambita njani ukuthi uNawomi ingambite ukuthi ngimara iBhayibheli isitshela ukuthi Ruth uNkulunkulu wakho kuyaba uNkulunkulu wami bantu bakho kuyaba abantu bami lithi kwabehlula lokho Nawomi wahamba naye makahamba naye Nawomi wabuyela lithi iBhayibheli nakahamba Elimeleki nakahamba washiya indzawo yakhe plus lebekathi utawakha khona kuze qhubeke umliba loyembili wemndeni waElimeleki nafika abuyele ekhaya uqonza ubhuti wakhe loMbowazi nalomntu ngafuna udliwe ekhaya sengumfelo wakhe but umfana lo saba uNkulunkulu
iBhayibheli lisitshela ukuthi wathi ekuseni ake uvuke uye lapha kwesihlobo sami sengadi esinguBhowazi uhambe uye khona uyokhothoza egameni likaJesu. iBhayibheli wafika lo ntobadala lo ngudi kusho ukuthi lo makhe lo Mowabi lo malukatana wamkhamela lephuma zasekhaya. iBhayibheli lisitshela ukuthi afika wafike wasebenza. iBhayibheli wambona Bhowazi wathi wakuphi lo muntu omusha wakuphi lo malukatana lo sebenza angayekeli kusukela afikile uyasebenza kuthiwa waphumula kanye nje. So wasebenza wamnaka lo Bhowazi. Asebayicala bayinaka inzaba yabo sayikhona lo umalukatana wanowo kaze kuBhowazi nalowo mdihlobo kazi uNkulunkulu ngaloko sowile nawo sofuna ukuyisela lokuhle kuba uNkulunkulu basala noma ngabe singaphuma simali kangakanani nasibeka kuye uthi asikhohle thina. Haleluya. Uqalela phansi uNkulunkulu. Guess what happened? Iseleni ukuthi asakhothoza. uBhowazi wasebeyaqala kuyamnaka lo uhle umhlohla umsishunja ahambe nasekhaya afike ngabo mafika sidlini asinabo embuya nabo badle ekhaya bangagcini lapho. iBhayibheli lisitshela ukuthi bafika isikhathi lapho nanawo khona wasewenda into ngathi nobeke endala wathi mntwana mawufake emakhe basogqoka ingubo bese uhamba uyolala lena kuBhowazi ufike ulale ngasenyaweni takhe bese amtshela ukuthi akangene. Ade what's in the Bible? I want you to share. Usingene that's okay. Kazi kwanza ukuthi Bhowazi ulungiselela ukuthi utawutalwa Jesu. Hayi! Ngiyabona indaba yalo yangilimada. Dibili tindzaba lethi bhayo ngebafati. Bito ngegama labo noyisiko sabo kuna Esther kunabo. Now iBhayibheli lisitshela ukuthi nafika wayafaka emakha akhe wayela khona kubhulelwa khona ibhali labekalele khona Bhowazi wafika wangena enyaweni walala wakhuluma namagama ukuthi ngene but akazange amngena Bhowazi wamlalisa kahle Bhowazi wamyelela. iBhayibheli ekuseni wayengafuni ukuthi abonakale ukuthi kunemfati yokwangena la esibuyenze ebhulela ibhali. iBhayibheli wathatha lelihiya noma lengubo lebekayigqokile wayithatha wayendlala phansi wafaka ibhali la ekhaya wathamba nabo ekhaya. Akamthizi. But umlayezo uthi lenawo ubabonela lamusha nawo mnafuza kahle lidabuni. But ukungakanga lo bezana lena nalo anamfati lo ngudi lo nebuqotho noma angummowabi. Njengoba baJesu uthi Jesu khamula uNkulunkulu through faith uNkulunkulu can do anything. That's why Johana uthi na khuluma nalaba baFarisi nebaSadusi uthi intalo etinyoka ngibalo ntile usibalekela ngubala ntwala uNkulunkulu. Unyamaza lokho uthi nangabe nithi nisinzisiwe vele angithithele ukhombisa phendula namwe njalo uNkulunkulu angativusela abantu abatamkhona kungabe manje. In other words uNkulunkulu akamncenge umuntu. Umsebenzi uNkulunkulu awufi ngekuthi wena utawuzineke ngiyemele utangufa kodwa but just waste your time. uNkulunkulu uvusa umuntu awukhamba eAustralia and uNkulunkulu replace ngalomlomo nawo. Engakavanga ukureplace sokufika ukureplace ukuba. Ngikho kwena kwenda Sawula ngoba nenkinga Sawula ufuna brother David ngoba wabona kuzayo ngomntwana kakhulu lo. Weva bafati bahlabela bafati bahlabelele bawathula umuntu. Bathi David Sawula ulele 1000 David ulele 10,000. Bathi Sawula niyamuva ukuthi kuthiwani yebo phela ukuna ukhosi akakasho ukuthi ukuna ukhosi. Bible isitshela ukuthi wathi wabeka saphethele khona i20 kg yebhali wafika wayinika lo mama. Ibla uNkulunkulu lithi wasefika isikhathi ke manje sekuthi khona sale enza ngoba uNkulunkulu mase uwile kuye uNkulunkulu bazalwane akabuyele emuva ubuka nokusinyalo wendalo akakuba leli lokwenda ithoko. Kuba nokusinyalo wena ukuphi uNkulunkulu basabona ukuthi lo mfana ungummowabi but wabona ukuthi ilineage yaJesu ingaqhamuka ngalokho. Haleluya. Ngoba phela bazalwane nikhumbule ukuthi Bhowazi lokwendeka lapho wasekubanjwa umhlangano kwathiwa lo muti waelele kufuna uvuka
avuke manje ukavuswa ngubani kwasebe kuyaphuma kwakunemadoda ebekakhona bekahleti lapha enkundleni alalela kusalungiswa kwathiwa kwasibhozi kufanele ukuthi kube khona lo kawungena Ruthi nakangena Ruthi kufuna ukuthi abe ngumuntu awuthatha naleli famu lakhe lithi iBhayibheli kwabikho leyingozi lenzaba yokuthi into awuthatha ifamu yafakwa muva lengozi lele imbona Ruthi amuhle yavuma yathi kho ngingawungena lo in fact bengabamboni Ruthi beyibona nje le famu yathi lengozi ayingathatha le famu wathi uSibhowazi hayi awunogcina ngokuthatha le famu na Ruthi ufuna thatha yazi lengozi ayinamjalo cha famu satanda angeke kwende lo waseBhowazi inkatho yadla yena Bowazi wangena kuRuthi watala endzaweni efanele watala Obedi watala Jese watala Davide kwasevela ukuthi Davide wasebuthi manje nakakhuluma bakunewasi Jesu ndodana yaDavide ngawuke ukamngaphi Jesu kamnemsembela Bowazi utele Obedi watala Jese mbabi Ruthi mmoa mulumula kabuki bala kabuki ubuka phela babesaba indaba iqala kunabonke nawo kwathela Ruthi kumazi asekhaya ngesuya Ngomele siyabonga wavuka umlilo wakaElimeleki ngoba uNkulunkulu bekabekathi uyawuhlipita Sathane awuhlipile nemele siyiphethe bazalwane wayibona Isaac wathi usho nemhlanga nofetekiya nawenijani bazalwane abaphethe usho nesibane lesibhunyeko lasenijani abashisi loNkulunkulu wenu ekathi Sathane uqedzile nemlilo wakaElimeleki Sathane bekalwa nekuthi nqadala Obedi kuze Obedi atotala Jese kuze Jese atale Davide bese uNkulunkulu umuso wama uyosika endlini yaDavide kuze wephakathi ngeke ngizazi bazalwane indaba imnanzi ngayifunda lencwadi ukuthi hayi lencwadi incane hey inethi imfihlo yedwa inethi inkulu yencwadi le inethi inkulu badala ngithi bazalwane nithi ungasuki ebukhoneni baNkulunkulu number 2 nawubuyela kuye eNkulunkulu Sathane utakufaka la mlonyeni ukuthi ubuya nani ngoba emhlabeni sowurathakile sowutele bantwana badibongobongo uNkulunkulu uthi kuJeremiah unema-plans lamahle nempilo yakhe wasothi Jesu kuJohn 10:10 liselatele tokuba layiba impilo yaElimeleki nemndeni lama-Elimeleki lithuba lakhe labakamowabi elithumelele amadodana akhe abakamowabi but wabuyele emuva nawome akwenteki Sathane aqedze ngathi noma bebangasihlupa bazalwane but lelo lena singayibika ukuthi liyasikwa liyamile